Күн шәрфіңіз қайырлы olsun. Бүгін ноябрьнің 21-і Қырым ешғалінің 1363 күні студияда мен Әлмәлиева çalışам. Бүгін ешғал етілген Қырымда нефбетекі тенту әрекетлері кечірілі. Русияның силах құветлері Бақчысарай шәрінде яшаған Қырым файлы Мустафа Мустафаевның евінде тенту кечірі. Бұны АТР телеканалына Қырым татар файлы зәрсмедлі білдірді. Оның сөзлеріне көре тенту әрекетлері Мустафаевның оғлы имтиязлы кредитіні алғаны үшін кечірілі. Ама кредит бойынша борча кереклі вақытта төленгеніне бақмаздан силах құветлері Мустафаевның евіне келіп тенту кечірі. Файлерісе Мустафаев Қырым татар құрылтайынан делегаты олғаны үшін она қаршы сықынту әрекетлері кечірілі деп білдірелер. Это просто повод войти в дом под предлогом осмотра, там ковыряться опять в компьютерах и возможно, чего-нибудь подбросить, чтобы в следующий раз найти. Не исключаю, что это одна из мер воздействия на делегатов Курултая и попытка там, может быть, в дальнейшем переформатирования межлиса. Кремль незаретіндегі Ахмеджетнің меркезе район махкемесі февраль 26 давасының бақмақта. Кеченлері қабатланған Али Асанов ве Мустафа дегенменжінің адвокатлары берген мұражатлары рет етілді. Қады межлес рейсі Рефат Чубаров ве Муавины Ақтемчигозны сорғуға чекмеге разы олмады. Бүгін имае даваға Ақтемчигоз давасының махкеме эснасы малюматларыны қошмаға теклif етежек ола. Адвокатларының фикірінже бұл малюматлар Али Асанов ве Мустафа дегенменжінің қабатлы олмағаныны да бір кере избатлайжақ. Украина итибары инқилабының елығыны қайдете 2013 сенесі көзде ве 2014 сенесі барде yüz берген фажалы адисе вақиялар мемлекетіміздің тағдырыны деніштірді. Инқилаб миллионларның инсанны Авропа кележегіне ерішкенінде бірлештірді. Олардың арасында Қырым татарлар да бар еді. Инсанлар хоранталарыны алып Қырымдан Киевге кечмеге олдылар. Крымско-татарский народ, верный своим национальным традициям, был, есть и всегда будет с национально-демократическими силами Украины вместе с вами. Қырым татарлар Украинаның Авропа интеграциясына қол тұтмақ үшін Қырымдан Киевге барышық акцияларына келейді. Ең фаль сөйлеріндан бір Ақтемчигоз олғанады. О, азат етілген соң мұстақылық мейданында илк сефер болуна. Қырым татар байрақлары или чадырлар қайда тұрғанына көстерем. Мы хотели показать, что мы, крымские татары, всегда будем с Украиной. Мы все стояли очень близко друг к другу, настолько огромное количество людей, и я как бы по ощущениям видел, что это киевляне поднялись в защиту своих детей. Мейданда 100-ге яқын Қырымлы невбетшілік япайды. Қырымдан аш ве қалын ұрба кетірілейді. Наразылық акциясына Қырымлы артистлерде қол тұтқаныды. Османовлар айлесі майданға келіп фааллерін ашатайды. Қырымдан қазан, пырныч ве ет кетірілейді. Еркес милли ашларнен сыйланайды. А что вы здесь варите? Плов. И сколько в такую кастрюлю помещается? Килограмм, наверное, 100. И сколько вы уже здесь дней варите? Второй. Второй день? А почему? Почему? Для народа помочь. Айле башы Мустафа Усманов Авропа келечегі үшін семеддешлерінен бір сырада тура еділер деп айтам. Никак ничем не жалею. Вся наша цель была, как говорится, это борьба за восстановление нашей государственности. А вся наша, своих прав, кто к нам подходил, кто у нас питался, естественно, близко узнал о крымских татарах. И очень радовались тому, что крымские татары с нами вместе. Андрей Гук итибар инқилабы вақтында майданның теби қызметіні идаре еткені. Митинг штиракчилері соғланғанда яда грипп болғанда оларына тедавилейді. Соңра яраларына сарғаныда, елінден келгеніне япайдылер деп хатырлай.
Перших померлих, це фактично принесли, коли я був на чергуванні, і це було, зараз цим вже немає, це була Чебуречна, біля готелю «Казацький». І не секрет, що медична служба штабу національного спротиву Євромайдану надавала медичну допомогу як протестувальникам, так і постраждалим з силових структур. Итибар инкылабы борчук Украинада Кырым татары үшін яңа Украинаның құрылышы oldu. Bu esnas Ukrainanın şarkında cenk vaziyetinde ve Rusiyanın Kırım işgali vaziyetinde devam ете. Hakimiyetten talap etilgen şeyler denişmей кала. Ми вимагаємо гідного життя. Саме це і є вимоги Майдану. Люди знов вийдуть і будуть питати, де всі ці вимоги. І так буде до тих пір, поки їх не буде до останньої виконано. Эльвина Сейдбулаева, Маргарита Потапова, Сан Минов, Заман, АТР. Будахалары Семай Узу хараманларының аллеясында хатыра тедбірі башланмалы. Анда Украинаның кележегі üçün жаны фида еткенлер аңыла. Семай Узу хараманларының абидесі янында мұғбиріміз Алена Стецюк чалыша. О хараманлары кімлер анмаға келді тариф етер. Ось якраз з хвилини на хвилини тут має розпочатися молебень у пам'ять про тих, хто віддав своє життя за Україну під час Революції Гідності. Вже зранку люди потрохи сходяться, вони приходять і поодинці, і цілими родинами. Тут багато людей похилого віку. Вони покладають квіти, запалюють лампадки, а також моляться і згадують тих, хто загинув тут на Інститутській, а також на Майдані тієї буремної зими 2013-2014 років. Нещодавно вшанували пам'ять Небесної Сотні, також Національна гвардія України. Крім того, тут присутні бійці АТО. Це люди, які нам, за їхніми словами, Революція Гідності докорінно змінила їхнє життя. Вони пішли на фронт і стали військовими, будучи до цього цивільними. Зараз я попрошу оператора показати без коментарів, що відбувається зараз. Взагалі сьогодні протягом цілого дня можна буде вшанувати пам'ять Небесної Сотні. Тут заплановано ще кілька заходів на Майдані. Я нагадаю, що тієї зими за підрахунками активістів, волонтерів загинуло понад 100 людей, більше 2000 отримали поранення. Студія. Мұғбиріміз Алена Стецюк Семай Узу хараманларының аллеясында болына, анда итибар инқилабына жаны фида еткенлер аңыла. Жебеде бір Украина аскері елі қолды душман Минск ясақ еткен селяны құланмаға девам ете. Бөле же бұйық калибрлі аман-аман 100 майын атылды. Женк алынында 22 яшында арби екімі Елена Мурадова елі қолды. О Азербайджанда дүнияға келді. Бабасы Азері, анасы есе Украинадыр. Ато алынына генч қыз ағасынен берабер кетті. Танышлар пек дөлбер ве самими қыз олғаныны деп айталар. Жевелінлер Украинаға кележек, ләкин бұл сила башта Гурджистанға берілежектір. Америка Бірлешкен Девлетінің Девлет департаменті бұл силаны сатылығы ақында бөйле қарар алды. Кеченлері Гурджистан хакимияты 400-ден зияде танкларға қаршы Жевелін силанын берілмесіні істеген еді. Гурджистан арбилеріне Жевелін силасыны қоланмасыны өгреткен талиматчы жолына жақтыр. Сымарышының фияты $72 миллион тешкіл ете. Америка Бірлешкен Девлеттері телекесізлік алында Мудафа назелігінің білдіргеніне көре, Гурджистан Мудафасының құветлештіруі Америка Бірлешкен Девлеттерінің милли телекесізлігіні күчлештірежектір. Белоруссияда Украин журналисты Павло Шаройканың яқаланма левхалары айдынлатылды. Мемлекетінің Девлет қавсызлығы комитеті оны жасуслықта қабатлай. Олардың малюматына көре Шаройка Украина истибаратында чалышып, Жумхуриетті истибаратчы ақ көрді.
Украин радиосының мұғбірі Павло Шаройка октябрның 25-інде яқаланды. Янында Украин мақсус қызметлерінің забиты шадетнамесі бар еді, деп хабар етілді. Бұндан да ғайры Беларусияде Украин елшіханесінің меслиятчысы Игорь Скворцов сыңыр тыш илян етілді. Павло Шаройка сорғуға чекілген видеода Скворцов да Украин истихбаратчысы ола деп айта. Украин истихбаратының баш идаресі бүтін бұларыны инкар ете. В 2016 году еще при смене оперативного руководителя, то есть меня перевели из отдела, который занимался журналистами, работающими под прикрытиями, в отдел, где работают дипломаты под прикрытием. В отношении Павла Шаройка возбуждено уголовное дело по статье 358 Уголовного кодекса Республики Беларусь «Шпионаж». И принято решение о применении меры пресечения в виде содержания под стражей. Шындылық бұл соңғы хабарымыз еді, эфирімізні саба яйны девам ете.